nongeye kukwakira ari nako nguha karibu hano kuri ya channel yacu, channel yanjye nawe yitwa Inkuru z'ibihe. So mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye cyane ku butegetsi bwa Mzee Laurent Désiré Kabila muri Congo, hanyuma dutsinda cyane ku mbuto mbi yateye yaje kuvamo umusaruro w'urwango, amakimbirane n'intambara biri mu burasirazuba bwa Congo, aho M23, FARDC, Abarundi, SADC, UN, abacanshuro, u Rwanda, Uganda, iyo mitwe yose, ibyo bihugu byose, abo bantu bose, iyo miryango yose ishyirwa mu majwi. Ubu ngubu intambara ikaba yarambutse umugabane wa Afurika, ikaba iri ku meza y'ibiganiro muri Qatar no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi rero dusubukura ikiganiro cyacu, hanyuma twinjire mu gice cy'icyakurikiye ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila. So twabonye ko mu mizo ye ya nyuma yagerageje kuragura iby'iyi ntambara, maze ateguza abanyekongo ko iyi ntambara izaba ndende cyane, ikazabamo abaturage benshi cyane, ikazavamo impfu nyinshi cyane, hanyuma akerekana yuko nyine bizasaba ko abaturage bahagurukana ibyo bafite byose kugira ngo barwane ino ntambara izagere ku musozo. Laurent Désiré Kabila yasimbuwe n'umuhungu we Joseph Kabila. Amazina ye yose ni Joseph Kabila Kabange. Kabange bikavuga ko ubwo ari impanga. So uyu munsi ariko tuzakora ikindi kiganiro cyihariye. Hari amakuru atangiye gusohoka avuga ko Joseph Kabila ntabwo yitwa Joseph Kabila, ahubwo afite andi mazina, abandi babyeyi n'ikindi gihugu akomokamo kitari Congo. Ibyo tuzabishakira umwanya wabyo tubiganireho. So Laurent Désiré Kabila yaramaze guhanura ibizakurikira ubutegetsi bwiwe, nyuma asimburwa n'umuhungu we. Nyamara bya bindi yahanuye, aho kugira ngo bihagarikwe, ahubwo inkuru yaje kuba impamo. Ese Joseph Kabila ni ibiki yakoze? Ni uruhe ruhare rwe? Ni izihe ngamba mbi yafashe? Ni iyihe miyoborere mibi yakoze kugira ngo iyo ntambara aho kugira ngo ihagarike cyangwa se ihagarare? Hari igihe sometimes kubera ibintu byo gucanganya indimi, urumva agafaransa gake, akongereza gake, agaswahili gake, akanyarwanda gake, ari igihe bicanga nyine ku expressing igihe gusobanura igitekerezo neza. So sometimes nyine muzajya munyihanganira, tugendane gusa niwumva ijambo rincitse ujye ujyaho hasi muri comment udufashe kurisobanura kugira ngo twese turusheho kujyana. So tugiye kurebera hamwe rero ubutegetsi bwa Joseph Kabila bwaranzwe n'ibiki byatumye cyangwa se byahembereye intambara ya M23 uyu munsi kabiri koroza, kuva muri Congo kugera mu Rwanda, kugera muri Uganda, kugera muri South Africa, kugeza muri za Namibia, kwambuka kugera muri za Togo, kugenda ukagera Qatar, ukagera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None akarere n'isi yose bikaba byarahagurukiye kureba ikibazo cy'intambara ya Congo. Ni uruhe ruhare rwa Joseph Kabila? Karibu ku Nkuru z'ibihe. So benshi muri mwe muramuzi ariko mushobora kuba mutamwibuka neza. So kugira ngo tuze kujyana neza rero, reka mbanze nkwibutsa ubundi Joseph Kabila ni muntu ki. Ni umugabo wavutse ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1974. Ise bivugwa ko yitwa Laurent Désiré Kabila. Bivugwa ko kubera ko hari ikindi kiganiro tuzakora tukareba impaka ziri kuza uyu munsi zivuga ku babyeyi banyabo ba Joseph Kabila. So mama wa Joseph Kabila ntabwo avugwa cyane, wajya kuri internet nawe ukamushaka, wabaza abantu, wakurikirana ibiganiro byagiye bitambuka. Impamvu batinda kuri se cyane nuko se yabaye umutegetsi wa Congo. Laurent Désiré Kabila yavuye mu ishyamba, afata ubutegetsi abumaraho hafi imyaka igera kuri 4. Umubodyguard wamurindaga mu kubita urusasu mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2001. Ubwo ngubwo Joseph Kabila muri uko kwezi ahita aba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
nyuma y'iyo nzubacyuho rero yo gusimbura se ku butegetsi, mu mwaka wa 2006 habayeho amatora yitabiriwe n'amashyaka menshi, hanyuma Joseph Kabila atorerwa kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwa amatora. Yaba yaribwe yaba ataribwe ibyo ntibitureba, icyo tuzi ni uko imibare officiel yerekana ko Joseph Kabila yatorewe kuyobora Kongo mu mwaka wa 2006. Perezida wa Kongo rero agenerwa imyaka 5, manda y'imyaka 5 n'itegeko nshinga. So mu 2011 Joseph Kabila yarongeye ariyamamaza, aratorwa, yongera kuba umukuru w'igihugu. Ubwo nyuma y'imyaka 5, 2016, uyu mugabo yagombaga kuva ku butegetsi, ariko agira gutya arabitwistinga, yongeraho indi manda y'imyaka 2 ukuntu mu buryo budasobanutse, nuko aguma ku butegetsi kugeza mu mwaka wa 2018. 2019 agira atya akava ku butegetsi, agasimburwa na Antoine Felix Tshisekedi. Uyu nawe ndatekereza ko nimba umaze gukurikirana uruhererekane rw'ibi biganiro byacu, urabyumva neza ko byanze bikunze ko nyuma y'uko tuvuze detaye kuri Joseph Kabila, ikizakurikiraho ni Felix Tshisekedi n'uruhare rwe mu ntambara uyu munsi, ari nayo makuru ufite umunsi ku munsi, ariko tukazayakunyuriramo mu busesenguzi bwimbitse, mu ijisho rireba ritabogamye, tukagenda tugaragaza intege nkeya na point forward, donc tubirebe mu mboni z'umucamanza ufite inyundo mu ntoki, sibyo? So 2018 ubutegetsi bwa Joseph Kabila burarangira, hanyuma 2019 agasimburwa na Felix Tshisekedi, ariko ahita ajya hehe? Ajya mu inteko ishingamategeko, agahabwa umwanya w'umusenateri uhoraho mu nteko ishingamategeko ya Kongo. Ku mpera z'iki kiganiro turaza kuba twabibonye, ese uyu munsi Joseph Kabila akora iki, ari hehe, bimeze bite? Turaza kubireba mu kanya. So iyo ni incamake rero y'umwirondoro w'akazi wa Joseph Kabila. So twinjire rero by'umwihariko mu kiganiro cyacu. Nibihe bikorwa Joseph Kabila yakoze bigasa neza nko gufata essence ukayimena mu muriro uri kwaka? Ku mpera y'ingoma ya se twabonye ko hari hamaze kuvuka imitwe nka RCD Goma na MLC. So niki Joseph Kabila yakoze kugira ngo iyi ntambara ya Kongo yari irimo, iyi ntambara yari irimo ihuza ibihugu birimo Rwanda, birimo Uganda, birimo imitwe y'inyeshyamba, niki yakoze kugira ngo none aho kugira ngo iyo ntambara ihagarare bihoraho, ahubwo akayishyira mu mafaze y'intambara nka ya miziki y'amakongole, ugira gutya kugira ngo wumve umuziki, ukumva umuziki neza warurangiye, ahubwo ukumva utangiye bushyashya. Uruhare rwa Joseph Kabila ni uruhe? Icya mbere, mu mwaka wa 2003 kugeza muri 2006, Joseph Kabila yagize atya akora agakoryo, ashinga leta ihuriweho n'imitwe y'inyeshyamba, imitwe y'abarwanya ubutegetsi, amashyaka menshi, kongeraho n'ishyaka ryiwe. Ubwo kwari ukugira ngo habeho balance ya power, hatagira ishyaka, uruhande, akarere, agace kadomina imitegekere y'abanyekongo, bityo ubutegetsi bugasa nk'ububogamiye ku ruhande rumwe. Icyakurikiyeho rero ni iki? Nuko Joseph Kabila yagumanye umwanya wa perezida wa Repubulika, hanyuma rero hajyaho imyanya ya ba visi perezida. Umwanya wa mbere wagombaga guhabwa RCD Goma, umwanya wa kabiri ugahabwa MLS, hanyuma umwanya wa visi perezida wa gatatu ugahabwa abantu bari mu ishyaka rya Joseph Kabila, hanyuma visi perezida wa kane akava mu muryango, donc muri société civile ya Kongo. Ubwo ni igihugu kimwe gifite perezida umwe, gifite aba visi perezida 4 bafite imyumvire itandukanye, barwanira ibintu bitandukanye. Ndagira ngo nkwibutse ko icyitwa RCD Goma cyangwa se Rassemblement Congolaise pour la Démocratie, n'icyitwa MLS, Mouvement
pour la Libération du Congo, ni imitwe yarwanyaga ubutegetsi mu burasirazuba bwa Congo, bikavugwa ko RCD Goma yaterwaga inkunga n'u Rwanda mu gihe MLS yaterwaga inkunga na Uganda. Wibuke kandi wibuke, ibihugu bitera inkunga ibindi bihugu, ibihugu bifatanya n'ibindi bihugu mu ntambara, ibihugu bitera inkunga imitwe y'inyeshyamba, ibihugu bifatanya n'abarwanya ubutegetsi kubera inyungu za politiki no kubera impamvu z'inyungu z'ibyo bihugu. So ubwo urumva izo faction zombi zari zimaze kubona umwanya wa vice perezida, ariko zikaba zifite ibitekerezo bihabanye, imikorere ihabanye, imyumvire ihabanye, noneho fata aba vice perezida bane bayobowe na perezida umwe. So icyari gukurikiraho nta kindi bwari kuba ubwumvikane bw'igihe kirekire buzateza amakimbirane menshi, bityo ya mashyaka babandi bafite amapozisiyo y'aba vice perezida n'ibiki byose byanze bikunze cyari igipurizo Kabila ari guhaga umunsi ku munsi, igihe kikazagera kigaturika. Nguko uko byagenze. RCD yaje kubyara CNDP. CNDP iza kubyara iki? M23. Ibyo tuzabishakira akanya kabyo nabyo. Tujye ku cya kabiri. Mu masezerano y'amahoro Joseph Kabila yasinye hari uguhuza imitwe yose y'inyeshyamba nka za Mayimayi n'indi mitwe yose yitwaje intwaro yari iri ku butaka bwa Congo, akayihuza n'igisirikare cya FARDC ngo bagakora igisirikare kimwe cy'igihugu. Pay attention, ibi ni byiza birumvikana, ariko ndagira ngo nkubwire ko ku isi yose mu buryo ibisirikare byagiye bihuzwa, iki kintu cyakozwe na Congo byonyine. Nimba uzi ahandi hantu igisirikare cy'igihugu cyahujwe n'inyeshyamba, tell us in the comment section unatubwire uko byagenze. Ariko dore uko byagenze muri Congo. Ariko mbere yuko tujya aho ngaho, reka duce akarongo ku kintu gishoboka gikunze no kubaho cyane. Ubundi inyeshyamba iyo zeguye intwaro zikajya kurwanya ubutegetsi, iyo zitsinze bwa butegetsi zifata abasirikare, abantu bahoze mu gisirikare cy'igihugu bakavanga ingabo. Ni abasirikare bahoze mu gisirikare cy'igihugu, batojwe n'igihugu, barahirira kurinda igihugu. Mu by'ukuri kubavanga bivuze ko ni ukubarekonesa nk'abasirikare b'igihugu, ntabwo ubundi baba ari abasirikare ba leta, baba barakoze indahiro yo kurinda igihugu, abaturage n'inkiko z'icyo gihugu. So iyo inyeshyamba rero zibatsinze zitabaza abo bantu, bigafasha za nyeshyamba zigiye ku butegetsi. Iki nuko ba basirikare barahiriye kurinda igihugu nibo bongera noneho kuvugurura cyangwa se gufasha cya gisirikare cy'inyeshyamba kwegerana, kwizerwa no kumenyerwa n'abaturage. Mu gihe abaturage baba bafite ubwoba bw'inyeshyamba, uwahoze mu gisirikare cy'igihugu, mu generali runaka, mu majoro runaka, kuko abaturage baba basanzwe bamuzi, bamwizera, yarabarinze abana nabo, niba ujya mu baturage akavuga ati turacyari ingabo z'igihugu, bimeze gutya na gutya, agasobanura politiki ya gisirikare y'icyo gihugu, hanyuma akanakundisha igisirikare cy'igihugu abaturage, bityo inyeshyamba zikabenefitinga, donc zikabona inyungu zo kuva mu ishyamba noneho zerekeza muri sosiyete, aho abaturage bagenda bazikunda gahoro gahoro. Noneho na babandi bahoze mu gisirikare cya kera se cyangwa cyari kumwe na leta ya kera, nabo icyo babenefitinga nta kindi nuko baba babonye amahirwe yo gukomeza kurinda indahiro barahiriye igihugu no gukurikirana umuhamagaro wabo wo kwitangira inkiko z'igihugu no kurinda ubuzima bw'abaturage b'icyo gihugu. Urumva ibyo birashoboka, inyeshyamba zifata igihugu zikavanga abasirikare zanesheje n'abasirikare b'inyeshyamba. So ikindi gishoboka ni igihe inyeshyamba ziteye igihugu, bakarwana, inyeshyamba zikarushwa agatuza. Ariko zarushwa agatuza, imiryango mpuzamahanga igahaguruka ikavuga ati noneho ba bantu barwanya ubutegetsi bwanyu nimuganire, hanyuma mubagenere imyanya. Icyabaye muri Congo rero kiri unique. Ntabwo kwari ukugenera inyeshyamba umwanya, kwari ukuvanga mu mibare yenda kungana cyangwa se ingana amaporusantaje angana. Ubwo nimba igihugu kizagera abasirikare 15, ubwo ni ukubagabanya FARDC, Mayimayi, RCD, MLS,
iyo mitwe yose y'inyeshyamba ikagenda ibona imyanya ingana. So icyakurikiyeho nta kindi rero nuko mu gisirikare buriya hategeka abantu babiri. Hategeka ukurusha ipeti, aragutegeka ukamuterera isaruti. Hagategeka nanone uwakurushije kurasa, uwakurasha akaguhamya akagutsinda, aragutegeka. So icyakurikiyeho rero nuko intambara yari yapfubye, ntiyari yarangiye. So inyeshyamba zari zifite abajenerali, igisirikare gifite abajenerali. Ikibazo cyari ninde ugiye gutegeka undi. Nuko nguko abajenerali b'inyeshyamba babaye promoted, bakanabarekonese na leta ya Kongo, barimo uwitwa General Ntaganda Jean Bosco, waje nyuma guhimbwa Terminator kubera kwica abaturage nyuma yo kuva mu gisirikare cya leta. So icyakurikiyeho rero nuko Joseph Kabila amaze kuvangavanga igisirikare, urabyumva neza, yagiye promoting inyeshyamba, aziha amagrade, ibyo bitera amashyari abasirikare bandi bagenzi be. So ordre militaire irabura, discipline irabura, batangira guteraterana amagambo. Bityo rero baba generali ba kera bo muri za RCD byabaye ngombwa ko basubira hehe mu ishyamba, kongera kuzura umutwe no gufata ikindi cyerekezo cy'intambara. Ya nyuma rero, ya nyuma inakomeye cyane. Hari byinshi Kabila yakoze, hari donc azibukwa ko ari umuperezida wayoboye Kongo atavuga, ari umuperezida wayoboye Kongo atwara amafaranga, ari umuperezida wayoboye Kongo mu madini ku buryo yavuye ku butegetsi afite amamiliyoni menshi cyane y'amadolari, amamiliyoni yanyereje mu mabuye y'agaciro, amadeals menshi yakinnye n'ibihugu mu buryo bw'ibanga ku buryo amafaranga yajyaga mu mufuka wiwe. Ibyo byose akabikora yirengagije imibereho y'abaturage, yirengagije ikibazo cy'amoko muri Kongo kitigeze kibonerwa umuti kuva ku gihe cy'abakoloni kugeza ku ngoma yiwe. Akabikora yirengagije kubura ibikorwa remezo, hahandi intambara ishobora kuba mu gace kamwe muri Kongo, hanyuma kugira ngo uzakore manevre za gisirikare, utware za blende, utware indege, utware imodoka zo ku butaka ngo ujye kurwana n'izo nyeshyamba, bikaba ibibazo bikomeye cyane. Ibyo ntitubitindaho kuko nimba warakurikiranye kesi yabo neza cyane, ibyo nawe urabizi, kandi nimba utanabizi ujyaho hasi muri comment amupresha ushobora ko hari abandi bashobora kubitubwira cyane. So sinshaka ko tubitindaho cyane. So ikintu cya nyuma cyananiye Joseph Kabila, ubundi iyi ntambara n'inyeshyamba iyibaye igomba kurangira mu buryo bubiri. Aida urakubita inyeshyamba, uzitsinde, uzikure mu gihugu, usibanganye iyo faction ntizongere kubaho ukundi, cyangwa se inyeshyamba ziragukubita, zigukure ku butegetsi, amahame yawe n'ibiki byose byasibanganye, zitangire bushyashya, zubaka igihugu bushyashya, zikurokrite gutyo mukorane. Ubwo ni uburyo bwa mbere iyo inyeshyamba ziteye igihugu, iyo inyeshyamba zubuye umutwe zishaka kurwana. Uburyo bwa mbere bw'uko iyo ntambara irangira nuko umwe mu barwana agomba gutsinda, undi agatsindwa. Uburyo bwa kabiri rero, iyo habayeho ibiganiro bwo gusaranganya ubutegetsi no kugira gute, iyo hatabayeho ikintu cy'ubutabera, intambara iba itararangira. Let me tell you, iyo abantu beguye imbunda bakica abasivili, bagashimuta abana bakabajyana mu gisirikare, bagakora ibyaha by'intambara ku mugaragaro, bagakora urugomo ku mugaragaro, and then uri nka perezida wa repubulika warangiza mukajya mu biganiro, bakakubwira ngo ibi byose twabikoraga kugira ngo utwinjize mu gisirikare cyawe, utuvange, uduha amapeti y'amajenerale, ugire gute, and then wowe ibyo byose ukabisinyira ukabyemera. Ni ukuvuga ngo anytime inyeshyamba zindi cyangwa se ba bandi mwari kumwe bazasubira mu ishyamba, cyangwa se havuka abandi, kuko bazaba babonye ko kujya mu gisirikare cyawe ntabwo ari ukwiga, ntabwo ari qualification, ntabwo ari icyahubwo, ni ugushaka imbunda, amabuye n'intwaro n'ibindi, bakakurwanya, hanyuma ukabashyira mu butegetsi bwawe, mu ngabo zawe, ukabaha amapeti bifuza. Siko bimeze? Yego. So and then ikintu Kabila yagombaga gukora atakoze mu mishyikirano, mu masezerano,
hagombaga kuzamo clause y'ubutabera. Nibyo hari ibyo abantu baharaniraga, harimo n'ubutabera, harimo ubutabera bw'abantu bahejwe, bwa uduce twahejwe, bw'amoko y'abaturage yahejejwe inyuma, bwa ruswa, bw'imiyoborere mibi. Ubwo ni ubutabera inyeshyamba zaharaniraga. Nimba bwari buzibonye, bari babuhaye imyanya, bakavuga ati noneho uwo mutekano muke w'abantu banyu, nimuze mu gisirikare mufate imbunda, namwe mudufashe kuwurinda. Sibyo? Iryo terambere ry'abaturage baho muvuka, nimuze muri leta dufatanye, tushushanye ingamba na maps zo guteza imbere abaturage. Ubwo bumwe n'imiyoborere myiza, nimuze duhuze ibitekerezo tuyobore igihugu. So ku rundi ruhande, leta ya Joseph Kabila yagombaga kubwira inyeshyamba, ikazibwira ati ariko muri mwebwe hari abakoze, hari abayoboye, hari abatanze amabwiriza y'uko hakorwa ibyaha by'intambara. Abaturage barapfuye, abana barashimuswe, abagore bafashwe ku ngufu, hakozwe ibyaha ndengakamere muri iyi ntambara. Bikorwa n'inyeshyamba, bikorwa n'igisirikare cya leta. So abakoze ibyaha bose, baba baba muri leta, baba baba mu nyeshyamba, abo bantu bagomba guhanwa. Hagakurikiraho iki? Inzira y'ubutabera. Icyo kintu ntabwo cyabaye. So igihugu iyo kidafite ubutabera, buri muntu wese yigira uko ashaka. Ndaguha urugero. Haiti uyu munsi ni igihugu kiyobowe n'amabandi. Kubera iki? Nta gisirikare gikora, nta butabera buhari. Uyu munsi uyoboye igihugu n'ufite agatuza, n'ufite imbunda, n'ufite intwaro, niwe uyoboye iki? Niwe uyoboye Haiti. So Joseph Kabila rero mu byamunaniye, yananiwe gukora iki? Yananiwe gutanga ubutabera. Bityo message yaratanze nuko undi muntu wese uzashaka kuyobora Kongo, kudestabiliza Kongo, umushomeri uzumva ashaka donko umwanya muri leta, icyo bimusaba ni ukuzashaka imbunda akarwana na leta. Ubundi byagera hagati akavuga ati ngewe tujye mu mishyikirano, icyo nshaka ni umwanya mu mwanya. Birangire ugasanga igihugu kiyobowe n'abanyabyaha, baba bahoze mu ishyamba, baba n'abahoze muri leta, batigeze bafesinga cyangwa se bajya mu mbone z'ubutabera. Joseph Kabila nta butabera yatanze. Icyo gihe yarahamagariye abanyabyaha gukora ibyaha by'urugomo muri Kongo, ari nabyo byavuyemo amakimbirane ya za mayimayi, amakimbirane y'imitwe y'inyeshyamba myinshi, kugeza ubwo na M23 ihagurutse. Icyayihagurukije tuzakireba, imyitwarire yayo tuzayireba, naho ibintu bishya byerekera tuzayireba. So Joseph Kabila rero yavuye ku butegetsi mu mwaka wa 2018, hanyuma 2019 asimburwa na Antoine Felix Tshisekedi. So mu kuva ku butegetsi bwa Joseph Kabila, yahawe umwanya uhoraho muri Sena ya Kongo, yitwa umusenateri uhoraho. Mu gihe gito cyane yaje kubona ko political deal cyangwa se deal ya politike yakinnye na Felix Tshisekedi. Icyo gihe bamufataga nk'umwana muri politike, nk'umuntu utazi ibyo ari mudongo. Joseph Kabila kumva ko azayoborera inyuma ya Tshisekedi, yabonye ibyo yatekerezaga byanze, nuko Kabila agana muri South Africa, aho yavugaga ngo agiye kwiga. Nyamara bakurikiranye urugendo rwe, ntabwo mbizi nimba barigeze babona Joseph Kabila defanda doktora yiwe. Nyuma rero ejo bundi Kabila yagiye mu ruhame adeklara ko agiye gufatanya na M23 muri Goma. Avuga ko agiye muri Goma, avuga ko nka perezida, nk'uwahoze ari perezida, nk'uwarahiye kuba umusirikare, agiye kudefanda igihugu cye kandi akakidefanda arwanya perezida wamusimbuye ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo Joseph Kabila yagiye ku butegetsi avuye mu ishyamba, kuko yarwananye na se witwa se Laurent Desire Kabila mu ishyamba. And then isa amaze gupfa, aba umuyobozi, yambara ikote, ayobora igihugu. Avuye ku butegetsi agirwa umusenateri, ariko arabyanga, ahitamo gusubira mu ishyamba, ajya gufatanya n'abantu yarwanye nabo. Yarwanye na RCD, yarwanye na CNDP. Abo bose nibo bavuyemo M23 ya mbere, bavamo M23 ya kabiri. Basinyanye amasezerano
amasezerano ntiyakubahirizwa, and then Joseph Kabila wasinyanye amasezerano na M23 ntayubahirize. Joseph Kabila yongeye gukubitamo bote agana Goma ngo agiye gufatanya na M23. Uyu munsi kuko bisanzwe, kuko amenyerewe, nta muntu uzi ngo Joseph Kabila ari he, nta n'uzi ngo iherezo rye ni irihe. Mu kiganiro cy'ubutaha rero tuzarebera hamwe iby'ingoma ya Felix Tshisekedi, aho yerekeza, uruhare rwayo muri ino ntambara, mbere y'uko dukomeza tuganira noneho by'umwihariko tuvuga kuri M23. So iyi channel yitwa Inkuru z'ibihe. Turabakunda cyane, tubakundira ko mukunda ibiganiro byacu. So kanda aho ngaho kuri like, ikibazo igitekerezo ubishyire muri comment, hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, nawe ubutaha.